Serchhip cable network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR ilongai thlang achiar to arlal thansiami VAWIIN khan Serchhip auditorium MZP Serchhip headquarters ten ZIRLAI TITHA LAWMPUINA hunan manga he huna hiam pulal doma bial to MLA chu khwalian ani MZP headquarters Serchhip ten HSLC le HSSLC exama ZIRLAI TITHA distinction chin choi moina hun hi pu arlalmal soma Vice President MZP headquarters Serchhip in KHRN he program hi MZP General Headquarters Satangin pu Jacob LAWMPUIA General Secretary le pulal huap liana Finance Secretary ten wap tu ni inan manpui bok he huna khwalian Serchhip bial to MLA pulal du ama chuan ramchang kang chuan zirna education le wantlang mi pui risel na an ngai poimo thu soin MIZORAM zirna school infrastructure and facilities chalu tuklo hnuaya ZIRLAI ten result thatak an nei thei thin chu lom omati thu soin choi moida dong tu le an zirtir tu te zong zong chunga lom thu asoi MLA chuan MIZORAM khosang sanga zirtir tu te tan teacher quarters changtlung nei vek thei chu angai poimo thu te mishing nun dik zirtir na moral le eizon na lam hoi entrepreneurship subject nei tela hun to thu te soin zirtir to transfer chungchang an ma ni khwa emo veng ami te nge en om chuan chu an ta na thaber ti in ZIRLAI kal khom te chu ei ruk na corruption dawa an nu le pa te po shil sheve tur te in acha a ZIRLAI te chuan an kal zel na tura rin om na nen hwai sen na neya an mo phur na langam thin turin acha bok he huna hian lalom siama Secretary MZP Headquarters Serchhip in Kalkhom telom na le report toy pe in MABARD-CHUAN Joint Secretary MZP Headquarters Serchhip kai shwai na in ZIRLAI TITHA choi moi na hun hi man ani Serchhip khopuya high school le higher secondary school shanga HSLC le HSSLC board exama ZIRLAI TITHA te hne MZP sub headquarters Serchhip mingin LAWMPUINA thuzia khlan ani he huna hiam pu Jacob LAWMPUIA GS MZP General Headquarters le puwan lal chunga advisor MZP Serchhip headquarters te hne na changa thusoi ngai thlak ni in pu vanlal shwai zela treasurer MZP Serchhip headquarters in lom thu soin program hi akhar ani Serchhip pa WhatsApp group pakhat THUPUI soi HONA in SHALOM special school TANA TANPUI na an khon poisa tling khom chu VAWIIN khan an hlan TANPUI na poisa fa in hlan na hi VAWIIN chokmadar som khan SHALOM special school new Serchhip venglaya nei ni in he hun hi puwan lal chunga chairman spastic Society Serchhip district in KHRN pathian kaltlanga anma ni khongai le ngai saktu an nei thin chu lom ommati thu asoya THUPUI soi HONA WhatsApp group in TANPUI na poisa fai an pek chu changkai taka man ani tur thu le hunrei tak school an kal thei pha don ti in lom thu asoi THUPUI soi HONA WhatsApp group creator pulal zui liana po in thu soin SHALOM special school in TANPUI an ngai hle ti an shiatin mi thahnem ngai ten ju ni somni pakhata tangin THUPUI soi HONA group a hian TANPUI na an tho khom tan ti asoya mi thahnem ngai te sum tho tling khom cheng sing thum sang khat chu PPC lian reng pui SHALOM Spastic Society Serchhip District Chairman puwanlal chunga hnena hlan ani kumsang ni som paruka changkhan THUPUI soi HONA WhatsApp group hisiam chanani a he group ming hian tum engemoza TANPUI na poisa fai tho khomin mi har sa jok te an lo TANPUI to thina VAWIIN TANPUI na an pek nen hian poisa fai cheng noi nga singa sangria zali somriat an lo tho khom to atangin tungkwa zet midang te TANPUI ma an lo la to a an malak na langsar zinga district hospital tana mantur monitor le baby warmer an le sak te chu telin hemituma hian cheng noi khat chuang an senga detox camp wat sain cheng noi khat chuang an lo seng ral to bokani TANPUI na poisa fai in hlan na hun hi pu driver thanga member SHALOM Spastic Society member in chongcha in hun akhar ani SYNOD book room le Baptist book room ten tlom zoka le khabushal chwa na hun reduction sale an KALPUI mek nimin July nilia changkhan MIZORAM puma SYNOD book room le Baptist book room de chuan an le khabuzor te mantlom zoka zor chwa na hun reduction sale an KALPUI reduction sale hi SYNOD book room in July ni som paruk thleng KALPUI tur ni in Baptist book room hian July ni som panga thleng an KALPUI thungang reduction sale a hian le khabu ZIRLAI te mamo shang le stationery lamthil 5% changa 80% thlenga tlomin mipuin an hlutle ani
VAWIIN Khan Mizoram Police Golden Jubilee Disc semani he hun hi Home Minister pulal cham liana na TANPUI Mizoram Police in kumsom nga na anman meklom nakal zela Home Minister pulal cham liana chuan VAWIIN Khan PHQ Multipurpose Hall Mizoram Police 50 Anniversary Golden Jubilee Disc an sema he disc hi Mizoram Police mi le sa zong ten he na semtur ni in SHRI tan PHQ nuaya unit shang ayo tenhena VAWIIN hian semani he hun pawala inkhom bwa saya Home Minister pulal cham liana chuan kumsom nga chungin Mizoram Police in masona na satakan nei thu soin Mizoram Police chu Mizoram chengte veng hima thamwan tu an ni chin na hi ahlua mipuiten in nga nan le thamwan tu tan an rinzel tura an ma ni po tunlai thiam na le borak mila atulanga in herem zung thei tura inzir taimaturin na cha COVID-19 shipui leng wanga sarkarin inren chemna akalpui wangin Mizoram Police ti chakna tur le ti mason na turwa man na omsa le phalna mu vek to te po duanga chakin ati hlotlin theiri lawa heti chung hian sarkarin an din mun sha in angai poimo thina ni ti a theitop chua malak chun zom zela ni tur thu asoini pulal cham le na chuan Mizoram Police chu invong uluka discipline chataka wong tura cha in taksa sel in fit taka omreng tur ani ti asoya mipuiti rongbo saka veng him tu anni na konga anmo phurna poimo zia she thar zel tur le mani in fuina tana mangthin tur cha in social media man konga po film khur le zwal turina cha bokani DGP pu di Western Jara Siva Staff IPS point thu soin sarkarin mo phurna apekte chataka theitop chwa an len china wangin Mizoram Police te an chuan om ti asoya Home Minister in an mason tur ngai poimo a theitop chwa pui chin na lom thu soi bokani VAWIIN dik semna inkhom hi pu John neilaya IPS IGP headquarters in akai shwaya Home Minister pulal cham lianan PHQ nuai unit shang ayo tenhena dis hi sem chwakin punal biak thanga khyang te IPS DIGP headquarters in lom tu soina in hun akharani VAWIIN Khan SIAHA-AH returned migrant workers te TANA buat sai masonry cement mystery training closing function man ani VAWIIN chunu dar som pani le chanve khan DPRC SIRD and PR conference hall Mesa Vai SIAHA-AH Mizoram Youth Commission DC Office SIRD and PR te chang kopa buat sai COVID-19 pandemic wanga mundanga in lo return migrants workers te TANA buat sai cement mystery training KHARNA hun manani a he hun hi pu donila rawat sang additional DC chuang kai shwain pulal sang liana district borsap chuang khwalian ni in TANPUI khwalian pulal sang liana chuan thu soina hun mangin hetianga Mizoram Youth Commission DC Office le SIRD and PR te chang kopin SIAHA thalai mundanga ezonga om COVID-19 shipuya wanga ma ni na kalsana lole te ma khwanga ya training abwa sai thataka more kan bok thei chulom omati thu soin thalai mi somni pasari z cement mystery kan han nei thar tu ringot po hi SIAHA district tan masona rabi thar pakhatani ti pusang te chuan in training atangin ezon na khop thiam na skill in pochwak nge in ka beseya thiam taka in cher tu re ro chuan nangma nia ain ngat to a thiam na bulfu kin nei to a Serchhip le zwalzel chu nangmani in pek na le tumru na ain ngatani ti in fuina thucha soin trainees te an kalzel na tura du sakna ahlan hlom ani pu le roliana to chong trainer SIRD in training an KALPUI dan le training course LAWMPUI report pe a training hi tarik ni som paruk tharuk sang ni som ni pahnia chan ni in atar langbok trainees te na hyang khwalan han certificate le post training material item pakwa le cheng sang khat cheu ahlan hlomani VAWIIN training KHARNA in khom hi puriu ben kompa DLEO LESDE SIAHA in lom thu soina in akharani VAWIIN Khan SHRI UMAKANT IFSO Joint Secretary Central PRABHARI Officer for Aspirational Mami District chuan DARLAK le BAWNGVA te atlo SHRI UMAKANT chuan DARLAK le BAWNGVA mipui te ma thu soin aspirational district atangin district changkang jok te anga din hun tha kan nei theinan khonei tu mipui kan poimo bera sarkar chuan mipui te choikan na turin na thokzel dona chuti rwal chuan ti thei kan nei ve ni ti in shiat achul hle ti in hema son na kong kan zo me ka hian nangma ni contribution na poimo hle dona ele bara po kan in todel nan ke ma ni kan poimo ber zel ani ti CPO chuan DARLAK le BAWNGVA mipui choikan nan
core committee din trati thu soin thlatin voi khatal thut khom thin ni se core committee member te chuan integrated farming system siamin midang te tana enton tu role model in ni don ani ti jal sakti abian hnuaya malak na chuan furwa tui khol dan tura malak na athe angina boy pui dona tui nyang nar tak in nei thei don ani ti bok darlak le bawngva mi pui te chu an bu le bal thlai tharte de chwale ti punba ka thataka vonreng ani thei na da thatna tur cold storage te po ngai twa sak ani don thu soin risel na konga mason kan momo na sarkarin thei to pachwa zel dona district mason ber kan ni thei na turin tho ho na thatak hnuaya thei top chwa zel turin khotlang mi pui te som darlak le bawngwa khwa hian aspirational district atanga in khai chwa nan core development committee vo in hian mi pui kal khom atangin member panga omna din ngalani a anni hian mason na konga role model ni tura plan siam le malak dan tur duangin thakata voi khatal an thu khom thin don ani heng ko pahni te role model anni theinan hian chanlak ani don thu CPO hian a soibok CPO hian vo in khan darlak le bawngwa khwa anganwadi center farm pond baka mamit khopui chunga BRC government mamit college baka hospital TLAWH in concern officials ten CPO hilo dong songin an harsat na nei te sutkian pui turin an nge na ni SHRI UMAKANT joint secretary hi Dr. Kanhu Chandra Sahu, Scientist C, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, Government of India Baka, Mamita Changin DC, Additional DC, SDO Sadar, BDO Zone Nwam, Nodal Officer SDO, PHE, JT.SECY TLAWH, Sarkar Officials Dangten and Troy Om. Ani. VAWIIN DC Conference Hall a KOLASIB District a ruihlo do beipui nisha muk Bharat campaign kalpui dan tu relin an thukhom. VAWIIN DC Conference Hall KOLASIB a India Ram District zanhi somsari panhi a ruihlo do beipui thlang na kalpui ne nisha muk Bharat campaign kalpui dan tu relin district level Nasha Muk Bharat campaign chuan thutkhom na anneya pujon LT sanga deputy commissioner chuan thutkhom na hikai shwain KOLASIB zirna in le kaushan sang in khom kaltlanga rihlo do na chu kalpui tura relani VAWIIN thutkhom na hian ruihlo boy tang mek te chanchwa mei baka ruihlo la khoi velo te film chunzom na tura warzo ka zirtir na kalpui poimo thungai thlakani a sarkar department sang NGO khotlang le kaushan shwai tu te tho ho na hnuaya KOLASIB district chunga school le Sunday school ate ruihlo man swalna laka filim tura zirtir na kalpui tur arelani pidal nun moi superintendent Jordan Center Tarlan danin April sanghi somni pani thlengkhan nisha muk Bharat campaign hnuaya hian konpui thingdol le KOLASIB high school le higher secondary school chen khada drugs free campaign buat sai aloni to a class 6 atanga class 12 ZIRLAI tan heng huni buat sai aloni tlang pui ani agape moral reformation organization AMRO thoktu te Tarlan danin lungdai konpui hortoki sechon thingdol KOLASIB le bairabi ruihlo wanga TANPUI nga injiang ludmi zasari pali an enkol meka National Acceleration Union Society hian vaireng te bil ko clear no chimlwang sai phai le sai pum khwa te ruihlo ngai mi zali le pangan enkol mek bok ani Nimin Khan Pilal Machwani DDM NABARD-CHUAN kelka nga PSCS office thar ahong PH lal machwani chuan PSCS changkai na le malak na sang te soin na tho te computer ne na thlunzom ti changtlun ani theina NABARD in Ministry athen computerization of PACS ti chu cabinet Committee on Economic Affairs CCEA chuan pompuin reilo te a PACS te chu computer le manro changkang jok manga thom that vek tum ani ati he hun hi pu es lerim heta district cooperative officer le pu joyti munna soren lead district manager LDM te po in man puin kalkhom te chu PACS mang changkai tur le bank sang te warle zwala dora chhor changkai chin turin an fuini kelkang PACS office thara mantur hian NABARD-CHUAN cooperative development fund infrastructure assistant changin TANPUI na cheng noi hi man hu bungran hlan ngala office hon na huna hian PACS noya account hon thar mi somli pahni te hnena passbook semchwa ani bok kelkang multipurpose cooperative society limited thi kumsang ni som panga honni in tuna hian member somsari an omme kani
VAWIIN khan MNF namruna chungin khom ne MNF President MIZORAM thanga chuan mi tharlom lu na nein nam thutlung wan tu party a sengkhom na tho me kani thu asoi VAWIIN ninga thlasari sangni somni pani thole ni hian mizo namruna mi tharlom lu program manani a MNF fa lom lu thar hi pujemal somzwala wan chong zonet news editor thoklai ni a ama lom lut tu MNF President le Chief Minister MIZORAM thanga chuan nam thinlung nei party a sengkhom na KALPUI me kani thuasoi MNF President chuan MIZORAM chu maniram ri territorial integrity neya chong pakhat common language nei le khathiam tamna Christian za le pathian thlara win har tharna apengun berani a khotchak mongoloid le khothlang ariani in ang lo lutuk le in pomton lokara mizo te chu alaya khoilam lampo in CHANCHINTHAR shil turin min pom ASEARAM hwa pin thlirila CHANCHINTHAR shil turin MIZORAM ang anom lo pathianin danglam taka da te kan ni hei hi kan lungphum pathian le kan ramtan ti lawin channa ani ti pathian remra dan soin MNF in independent sapwan ma February ni somne para sangkhat zakwa somruk paruk jangkha Assam Rifles kha lata ila tun hi kan thleng lawang sumtam taknein zoram kan opang ma sila India thinrim nen kan inbe anga kan thinem ngotang tin sum nga awangin kan labwai na sahle anga pathianin atok te in min shrai zel zoka MNF in har satna apal tlang hi mimal anga kan torna na savyau ma se movement awanga kan torna ana sajok ti in Pakistan sipai te lakachanga antlan chwa dan asoi MNF President chuan Congress chu be thamanom to lo be lutuk chi po annilo an moral adawnang atia kalphung thar tia kalphung thak jing deuh anom thu te asoya MNF chu atira changin kalphung ngai rungin alakala MNF atanga chuak te chu an che fungai lo nam thutlung keng tu kan ni tlatawang hian sengkhom na kan thok me kani ti in thutlung wan tlat turin party mi puite aso mani lomlu thar puje mal som zwala wan chong po in thu soin zalen na swal tu nam hi ka ngai hlu tak zeta MNF chu party chobul nget nei mizo nama om chung chuana om karing nakum in thana po MNF tan twal chow party dang be tham an om karing lawati bok inkhomi MNF Vice President Puwanlal Zomana kai shwaya pilal biak diki advisor in hunser amanga mitharlom lu inkhom hian mi thahnem tak an telani Mizo Society of America Indiana Branch chuan pulal nun moya pau tu MZP President nena choi moina an hlan Chin Baptist Church CBC USA in KHMANG DARLAK Texas USA nei zotak TANPUI a thangmek pulal nun moya pau tu MZP President chuan nimin khan Indianapolis sapana he huna he Mizo Society of America Indiana Branch tenen an inkom Mizo Society of America MSA Indiana Branch te chuan MZP in Mizo namhum hal konga ahmalak na te khovel puma zofa te in pum khat na konga ahmalak na te le Myanmar rambuai na awanga Mizorama zofaral tlan de chomdol na konga malak na anlo shatin ro puyan ti thuan soya MZP President lalnun moya pau tu nena hian choi moi na thuzia kan hlan ani Mizo Society of America MSA ho tu te chuan zofa te in pum khat na konga te Mizo namle Mizoram hum hal na konga te khovel puma zofa te min thui khom na min tipum khat tu ni zel tura MZP an du thu an lo shil bok Kati zong kha CHANCHINTHAR kan ti chwa theite ani